abaturana bashaba bembeza okutaho buryo okureba ngo muzogo gwa Rwansibwa tubonabona n'amizi iziberi mbaha nirukiteganisa munonga amizi nogataha ushanga nigiragura ntisa kuyamo no bwire mazi turento gatahirwa abana ko nkaho ngo hata amizi gagira hare kandi ngateganisa n'amabi okusenga mwana izibende basana kumwita mwana ino kusheri 11 okuzoka tamizi kureba ngo ni wasiga amizi gawo munju kandi umushana ko kujwire amizi gayuma mwene twine amizi gono tutero muranga government kugira ngo nitwe nk'abantu abahansi etufeho munonga kugira ngo yakora amizi ga permanent bwa nyuma yo kurira amazi g'abantu wabirehishe nteko wa district ya Mbarara Captain JB bamutora Kitumusime abirukangirire nesente ezo kugarzaho nayikonde zibirwe ekikorwa heda kikezi turiya preparinga emwe nayikondo ebyome bizire bakiba kandi bakubiba mbwire bubi bwicanda hata abantu bari yakubona okurgira habebembezi nayikondezi nizibwa bari kuguza scrap kandi bashabira abaturo kwekoramwo umurimo bakakuma nayikondo zabo hamwe no kuhaya bari kutekatekaho kanko obushuma bwa nayikondo ko bukanyeri bine byoma byayo nabo kwibastara kubamanya nabaniteka nyonko mubembezi nitwe nkabemezi twakto security konkitwe nkabataka bicaro tuje kumasa kuba security yo kubanza government ikeba tuyambere ebateriho nayikondo konkombero byesande nk'ibiri abashuma bakije byoma babiba batwara batomusukurapo twatere nduro mu government ibintu byasheje abatura bo bagambere batahanshongeji abawerdi bijateste inateze bagibata bazwerdi bazananchira kwa bazokize kugira ngo atese naburi yakarize chumugumire emitwaro 50 niyetirwe hahariyo gwe wena orakwata omuntu wena rukwiba nayikondezi yorandetera umukono nza kumuhe emitwaro 50 arakwatira omuntu so hata kwenda kasenta kumara arahansi yomuntu Gashakwa na Good Fatuma